Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Гендер ва технологияи муосир чунин аст мавзӯи имрӯзаи ток-шоуи печтоби замон. Чаро гендер барои он ки аз худ намудани технологияҳои муосир аз ҷумла барномасозиро бештар хоси мардҳо меҳисобанд. Пӯшида нест ки ҳанӯз ҳам бештари маврид дар ҷомеа касбу корро ба мардонаву занона ҷудо мекунанд, аммо имрӯз духтарон исбот карда истоданд ки аз ӯҳдаи ҳамаи касбу кор мебароянд. Омӯзиши технологияи муосир низ яке аз онҳост. Танҳо дар роҳи аз худкунии IT технология кадом мушкилиҳо меистад, дар ин бора имрӯз мо суҳбат мекунем. Инак таваҷҷӯҳи шуморо ба навори барнома равона месозам. Сароғоз онро тамошо мекунем. Ҳамроҳ сипас ба суҳбат шурӯъ менамоем. Марҳамат. Маҳина Усмонова 16 сол инҷониб дар соҳаи технологияи иттилоотӣ кор мебарад. Ӯ доценти кафедраи барномарезӣ ва низомҳои иттилоотӣ дар донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ мебошад. Ният дорад духтаронро бештар ба омӯзиши техникаву технологияи муосир ҷалб намуда, ҳамзамон баробарии гендериро риоя намояд. Маҳина Усмонова аз он нигарон аст, ки духтарон бо сабабҳои гуногун бештар соҳаҳои гуманитариро интихоб мекунанд. Малака маҳорати духтаракон дар соҳаи технологияҳо хеле зиёд дида мешавад, лекин аз чӣ сабаб бошад ки солҳое ки онҳо мактабро хатм мекунанд, соҳаи интихоб кардаи онҳо тамоман дигар мешавад. Барои ҷалби духтарон ба IT технология имрӯз Маҳина Усмонова чанд барномаро бо ҳамкории донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон роҳандозӣ намудааст. Лоиҳа бо дастгирии молиявии сафорати Амрико амалӣ мешавад. Ду лоиҳаро ба анҷом расонидем. Якум Girls in Tech, яъне ки духтарон дар технологияҳо, ва Technovation, яъне ки духтаро ва навовариҳо мебошад, ки соли гузашта зиёда аз 80 духтаракон дар он иштирок карданд. Ва мо соли ҷорӣ ҳаракат мекунем ки зиёда аз 100 духтаронро фарогирӣ кунем аз 5 минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар доираи лоиҳа духтаракон аз синни 10 сола то 18 сола ба омӯзиш фаро гирифта шуда, барои аз худ кардани соҳаҳои гуногуни технологӣ ҷалб мешаванд. Омӯзиш 12 ҳафта давом мекунад, аз моҳи январ то моҳи апрел. Мураббиёне ки ба духтарон толи 4 моҳ дарс меомӯзанд, хатмкунандагони барномаҳои сафорати Амрико дар Тоҷикистон мебошанд. Ба духтарон дарсҳои барномарезӣ, тартиб додани бизнес нақша ва ҳамзамон маҳорати озодона баромад намудан бо забони англисӣ омӯзонида мешавад. То имрӯз духтарон ба дастовардҳои зиёд ноил гардиданд. Гарчанде ки бисёри онҳо соли гузашта ба донишкадаҳои технологии техникӣ дохил нашуда бошанд, ҳам дар он маҳоратҳои гурӯҳӣ кор кардан ба забони англисӣ шавқманд шуда онҳоро зиёдтар омӯхтан, ҳамчунин дарёфт ва иштирок дар барномаҳои байналмилалӣ, ин ҳам ба онҳо манфиати зиёд дод. Азбаски духтаракон он потенсиале ки доштанд, худашон намедонистанд, мураббин онҳоро аз онҳо чӣ кардан, рушд додан, онро ба худи онҳо нишон доданд ки мана ту чӣ қадар корҳоро худ метавонию, вале дар бораи он ҳоло чӣ накарда будӣ. Қаҳрамони гузориши мо дар соҳаи технология тасодуфӣ ворид шудааст. Минбаъд барои Маҳина Усмонова дар ҷодаи илм ва техника роҳи фароғ кушода шуд. Лекин аз омӯзиши технологиё бад пай бурдам ки чӣ тавр он ба пешравии давлатамон, миллатамон ва ҷамъиятамон чӣ хел фоидаҳо мебарад, пешравии он мусоидат мекунад. Ва ман ҳоло хеле хушбахт ҳастам ки ин соҳаро интихоб кардам. Ба бисёр духтаракон маслиҳат медиҳам, машварат медиҳам ки ҳоло азбаски дар бозори ҷаҳон талабот ба муҳандисон, мутахассисони соҳаи технология зиёд аст, ин соҳаро интихоб карда бошанду муваффақ бошанд. Дар шаҳри Хуҷанд барои ҷалб намудани ҷавонон аз ҷумла духтарон дар соҳаи интеллекти сунъӣ маркази тадқиқотии Таҷрабт AI низ фаъолият мебарад. Дар ин марказ айни ҳол 5 нафар духтарон таҳсил мекунанд. Марказ барои барномасози беҳтарин шудани духтарон имкониятҳои зиёдро фароҳам намудааст. вақте мо Таҷрабт AI-ро ташкил кардем, ҳамчун аввалин маркази тадқиқотӣ дар соҳаи интеллекти сунъӣ, мо ҳадаф доштем ки дар оянда Тоҷикистонро ба маркази ҳамин гӯем барномасозии Осиёи марказӣ баргардонем, ки дар оянда ширкатҳои ҷаҳонӣ аз Амрико, аз Фаронса, аз Британияи Кабир барномасозонро тибқи онлайн аз Тоҷикистон гиранд. Ва дар ин лиҳоз чӣ тавр духтаракон метавонанд дар ҳамин ҷо иштирок намоянд, мо мехоҳем ки ҳамин
фоизи барномасозони ки зан ҳастанд зиёд шавад. дар худи амрико ҳам ин мушкиле аст. Мо нагӯем ки ин мушкили танҳо дар тоҷикистон аст. дар амрико қариби 80% барномасозон ин мардҳо ҳастанд. вале мо медонем ки ягон намуди фарқияти интеллект байни марду зан умуман нест. ҳама фарқият дар вақти интихоб намудани касбу кор ин ҳамаш стереотипи иҷтимоӣ аст. дар ин марказ тасмим гирифтанд ки рӯзҳои наздик барои духтаракони аз синни 8 сола то курси панҷуми донишгоҳ синфи интенсивӣ ташкил намоянд. Ин дар ҳолест ки имрӯз талабот ба соҳаи технология ва барномасозӣ хело кам аст. Aynı hol odam ihtisasi barnamasöz och misem IP-programma یک نفر جای کار خوجان برای کرده. بسیار اینجاها اساساً در شهرها و میشود چون که در شهرها هم طلبات و آژانس‌های رکلامی بسیار وارد کرده میشود. لیکن در شهرهای که هم دورتر از نهایی که از دری هست اینجاها در این جاها طلبات بسیار نمیشود. در دامن این جاها ما همون مسئله معلومات میگیم از کارخانه تشنیدات قریب به چشم نمیرسه. мутахассисони соҳаи IT технология бар он андешанд ки барои аз худ кардани соҳаи технологӣ бештар духтарон аз синни 8 сола то 15 сола ҷалб карда шаванд хуб мешуд, зеро ақидаву фаъолнокии онҳо дар ин давра бештар аст. бо роҳандозӣ кардани лоиҳаҳо шавқу рағбати духтарон зиёд гардида ҳамзамон тавозуни гендерӣ ҳам риоя карда мешавад. мо имрӯз IT технология гуфта истодаем. дар бораи ҳамин соҳа барои мо камтар маълумот медодед ва мегуфтед ки имрӯз ояндаи ҳамин соҳаро шумо чӣ хел дида истодед? технологияи муосир ки ба компютер асос ба имкониятҳои компютер асос карда шудааст. ин технологияи иттилоотӣ истифодаи компютер дар истеҳсолот дар соҳаҳои мухталиф ин як олам аст, як дунёи нав аст ки ба вай мо тақрибан 20-30 соли охир ворид шуда истодаем. дар ҳангоми воридшавӣ албатта мушкилиҳо ҳастанд, мутахассисон кам ҳастанд, намунаҳо кам ҳастанд. бинобар он кӯдакони мо намунаи зиндаро камтар мебинанд, бинобар он душвориҳо ҳаст. истифодаи имкониятҳои компютер, барномасозӣ дар ташкили корҳо, кашидани нақша, ҳалли масъалаҳо, хоб сохтани ашёҳо, خیلی بسیار کارها را اجرا کردن ممکن است توسط برنامه‌ریزی، برنامه‌سازی و استفاده برده کامپیوترها. این در تمام دنیا این پرابلم است. این پرابلم با مملکت‌های پیشقدم با راه مبلغ گذاری تیار کردن کادرها پیش برده ایستادند. در ما بیشتر استفاده برنده هستیم. برنامه‌های تیار را استفاده می‌بریم و سالهای آخر متخصصین ما هم برنامه‌های خود را ساخته برای همین ساحه برای نمونه کارها کرده ایستادند. در دانشگاه دولتی خوجند هست، در دانشکده پلی‌تکنیکی در شهر خوجند دانشگاه تکنیکی تاجیکستان کار رفته ایستاده است. در تاجیکستان همین کار هست، لیکن مشکلی به فکر من وقت طلب میکند. در حال ما به این تکنولوژی همه گذشته نمیتواند. خب درست گفتن که از کودکی وقتی که کودک حالا در همین سنی سالی که گفتند امکاناتش زیاد است برای قبول اینفرماسیا با این تکنولوژی وارد شدنش آسان‌تر است. هر چقدر آدم کلان سالتر شود در چیزی که گفتند استریوتیپ ها بسیارتر می شود. ها این کسبی زنها نیستند، کسبی چی هستند تقسیم میکنند. اصلا تکنولوژی این استفاده تکنیک برای اجرای یگان کار است. برای اجرای یگان کار است. وقتی استفاده بردن تکنیک است این آسان کردن کار است. وقتی ماشین ساختیم باری ما سبکتر شد، راه ما نزدیکتر شد. کامپیوتر پروسس ها را آسان تر کرد است. بنابراین در اینجا مسئله گندری به فکرم به فایده زنها است، چون که زنها احساس زیاد دارند. این چیز همین را هم تقاضا میکند، طلب میکند این کسب ها. بنابراین دخترها در اینجا خفا نماندنشون در کار. فقط مثال نمونه ها کمتر هستند. مردها پیشتر رفتند. بنابراین پسر بچه ها رو میبینند، همراهی میکنند، همکاری میکنند و پیشتر رفتند. برای دخترها خیلی ساز است این کار، چون که بعضا فقط انگشت و کله کار میکنند. انگشت برای پروسسور و کله رو به کار دادن یا که ساختن برنامه ها. در اینجا باید که بیشتر زنها باشند، چون که کاری سبکم هست، کاری فکری سبکم هست. خب هر نفر همین соҳаи IT технология гуфта истодем аз худ карда метавонад، хоҳ зан бошад хоҳ мард.
новобаста аз ҷинс. ба фикрам дар ин ҷо бояд қайд кардан зарур аст ки яъне интеллект ё ин ки мо мегӯем шуури фикронӣ барои ҳам мард ва ҳам зан якхела аст ва аз сабаби он ки дар ҷомеа ами қолабҳо ҳастанд ки мардҳо аз ҳама ҷиҳат аз занҳо пурқувваттар ҳастанд ва ҳатто дар байни мардумам мегӯянд ки занҳо заиф. лекин ман бо ин гуфта хеле ҳам норозӣ ҳастам. Аксари вақт ман мегӯям занҳо заиф не, занҳо зариф ҳастанд. ва аз ҳамин ҷиҳатам ман мегӯям ки на танҳо дар Тоҷикистон балки дар тамоми дунё агар вақте ки мо оморро тақозо мекунем ҳам дар бозори меҳнат ва ҳам гӯем дар таъмин намудани ҷойҳои корӣ бештар мардҳоро ҷалб мекунанд. Ҳатто ман дирӯз як тадқиқотро ҳам хондам ки дар кишвари Британияи Кабир гузаронданд ки дар он ҷо адами тафовути байни марду зан ҳам дар таъмин намудан яъне ба ҷойҳо корӣ таъмин намудан ва ҳамчин дар бозори меҳнат иштирок кардан хеле ҳам тафовут байни онҳо зиёд аст. Ин ва вақте ки ман то охир ҳамин тадқиқотро хондам ман аз он хеле дилгир шудам барои он ки дар ҳақиқатам дар бисёр ширкатҳо асосан яъне таваҷҷӯҳ медиҳанд ба мардҳо. Зеро ҳамин тафаккур ҳам фикр мекунанд ки мардҳо аз ҳама ҷиҳат ҳам аз занҳо бартарӣ доранд, лекин вақте ки дар асл тадқиқот нишон дод ки яъне тафаккури занҳо ва ҳам мардҳо ва ҳам иҷроиши онҳо дар ҷойи кор ба хеле ҳам баробар аст. Дар баъзе ҳолатҳо ҳастанд ки занҳо аз мардҳо дида бештар масалан гӯем ки ҳам дар ҷойи корӣ фаъолнокии худашонро нишон медиҳанд ва ҳам аз ҷиҳати агар гӯем агар яъне маҳсули кор аз мардҳо бештар ҳастанд. Лекин афсус ки вақте ки мо сатҳи маоши онҳоро мебинем дар ин ҷо ҳам тафовут хеле назар аст. Яъне он коре ки мард мекунад ва он коре ки зан мекунад, яъне агар аз ҷиҳати фикронӣ гӯем хеле ва хеле мардҳо 2-3 маротиба аз занҳо бештар маош мегиранд, ҳоло он ки занҳо аз мардҳо ягон камӣ надоранд ва ҳам маҳсулнокии онҳо зиёдтар аст назар ба мардҳо. Лекин албатта ин қолабшиканӣ алҳол каму беш аз байн рафта истодааст барои он ки бисёр барномаҳо дар тамоми ҷаҳон аз он ҷумла ҳамин пешбарии IT технологияҳо ба назар мерасад ва ман гуфтанӣ ҳастам ки имрӯзҳо ҳастанд тоҷик духтароне ки дар тамоми дунё аллакай шӯҳрат пайдо карданд махс аз сабаби иштироки онҳо дар ҳамин барномаҳои IT технология. Ва яке аз онҳо масалан гӯемгар Маҳинахон Сулаймонова ки дар ташкилоти ҷамъияти Никсигол мушовир кор мекунанд. Ман 2 сол пеш он кас ҳам дар ҳамин барномаи IT Tech Women иштирок карданд ки ба он кас муяссар шуд ки дар штаб-квартираи Google яъне дар Калифорния дар Сан-Франциско иштирок кунанд ва он кас худашон ҳам гуфтанд ки ин як қолабшикунӣ буд барои Тоҷикистони мо. Вақте ки ман аз он ҷо баргаштам дар қитам касе бовар намекард ки ман дар штаб-квартираи Google яъне давоми 1 моҳ дар он ҷо таҷриба омӯзӣ кардам. Намунаҳо ҳастанд, албатта ҳастанд. Бале. Ва ман фикр мекунам ки имрӯз ҷалби духтарон ба ҳамин соҳаи IT бояд ки хеле назаррас гардад. Ин якчанд сабаб дорад. Сабаби якумаш ин аст ки агар аз ҷиҳати ирсият гӯем зан бештар яъне ҳамон гӯем ирсият ҳамон ирсияти тафаккуриро ба кӯдак зан бештар медиҳад. Духтарон оянда модар, оянда пешбарандаи ҳам оила, ҳам ҷомеа шуда метавонанд ва барои ҳамин ҳам ман фикр мекунам ки дар ҳамин соҳа занҳо бояд ки бештар муаррифӣ кунанд ва намунаҳо дар тамоми дунё ҳастанд ва мо бояд худи шумоём ҳам намуна ҳастед. Шумо мана инҷо муаллимаҳо ҳастанд. Албатта ман боварӣ дорам ки ҳамин духтараконе ки имрӯз ҳамин соҳаи технологияи муосирро аз худ карда истодаанд барои онҳо як идеал ҳам шуда метавонед. Ба чӣ хотир ман боз аз забони шумо фаҳмидан мехоҳам ба чӣ хотир ба ҳамин духтаракон хуб технологияи муосирро омӯзонда истодаед? Ташкилоти ҷамъияти комёбии ҷавонон маҳз бо ҷавонон ва дар асл гирем агар мақсади асоси мо ҷалб кардани ҷавонон ва шинос кардани онҳо бо иқтисодиёт буд аз аввал. Вале солҳои охир мо дида истодаем ки чӣ хел технологияҳо пешрафта истоданд, чӣ хел як қисми ҳаёти мо шуда истоданд. Мо аллакай оғоз кардем диққати худро ҷалб диҳем ба баҳс ҳамин технологияҳо ва ҷавонон. Ва як соли гузашта агар хато накунам вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон як омори бисёр аҷиб
пешниҳод карданд агар 29% донишҷӯён дар донишгоҳи доираи Тоҷикистон духтарон бошанд агар фақат 9% онҳо ҳамин соҳаи STEM яъне математика, инженерия, технологияи информатсиони фанҳои дақиқро маҳз ҳамин фанҳои дақиқро интихоб мекунанд ва мо ташкилоти мо низ ҳамроҳи якчанд менторон ҷамъ шудем ҳамроҳи кормандон ва фикр кардем ки мо бояд амин қолабҳоро шиканем чунки аллакай чанд кас ман устод қайд кардам муаллима қайд кардан интеллекти зани мард ҳамаи мо медонем баробар ягон дигаргунӣ нест занҳо масалан ягон камбудӣ надоранд духтарона ва мо фикр кардем ки маҳз духтаронро ба ҳамин соҳа ҷалб кунем ва барномаи Technovation-ро ки мақсади ин барнома низ ҳамин аст ҷалб кардани духтарон ба соҳаи технологияи информатсионӣ аминро бори аввал дар Тоҷикистон паҳн кардем ман бо як чизро қайд кардани ҳастам ки ҳозир дар бораи идеалҳо занҳо гап задем маҳз ин барномаи Technovation низ бо яке аз занҳое ки дар ҳамин соҳа кор мекунад дар соҳаи иттилоот технологияи информатсионӣ Карима Мутрибе он кас низ дар ҳамин соҳа кор мекунанд ва ана ҳамин барномаи Technovation-ро як чӣ буданд ҳамон кас сабаб шуданд ки дар Тоҷикистон мо ҳаминро паҳн кардем мана аллакай соли гузашта 50 нафар духтарон гурӯҳҳои худро сохта технологияи информатсиониро ёд гирифтанд барои телефонҳои мобилӣ чӣ хел замимаҳо мегӯем приложение мобилни приложение сохтани ёд гирифтанд ки ба ин мақсади асосии фақат ёд гирифтан не балки ҳал кардани ба ягон муаммоҳо мушкилот проблемаҳои ҷомеа буд мо дидем ки духтарон бисёр потенсиали зиёд доранд фаъолам ҳастанд ташаккур саломат бошед акнун ҳамин ҷалби ҳамин духтаракон барои шумоён осон буд ҷалби духтаракон шояд ба ҳамин лоиҳае ки айни ҳол роҳандозӣ шуда истодааст интихоби духтарон ҷалби онҳо кадом мушкилиҳоро дошт ташаккури зиёд соли аввал ки мо бо барномаи Technovation кор кардем ва ҳамчун мураббӣ будем мушкилоти аввалан мушкилоти фаҳмидани ин чӣ барнома бошад барои чӣ бошад мазмун ва мундариҷаи он аз тарафи иштироккунандагон пайдо шуд лекин азбаски хатбкунандагон боз ба ҳам синфон ба наздикон онро нақл карданд ва ба як намуна ҳар яки онҳо як презентатсия тайёр карда дар YouTube онро паҳн намуданд он ҳам сабаб шуд ки духтаракон имсол хоҳишмандо хеле зиёд онҳо мустақилона дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамроҳ шуда худро ба қайд гирифта истоданд ва имсол фикр мекунам ки интихоб кардан байни ин духтаракон ба мо мушкил мешавад азбаски забондонии онҳо ҳам дар дараҷаи хуб аст донистани технологияҳо ҳам хуб аст хай фикр мекунам ки имсол шумораи гурӯҳҳо зиёд мешавад имсол ягон муаммо ба фикрам пайдо намегардад акнун ҳамин духтаракон аз уҳдаи масалан сохтани бизнес план ё барномарезӣ баромада истодаанд худам ҳам ба ҳаяҷон афтидам ки то чӣ андоза духтаракон фикрҳои ҷолиб доранд оиди масъалаҳои иҷтимоиро ҳал намуданд як ҳалли мушкилотро дигар тараф мебинанд он чизе ки мо дида наметавонем як парвози андеша доранд ин маро ба ҳаяҷон гузошт албатта нигаҳашон дигар аст аз ҳамин нуқтаи назар ҳам насли нав дигар аст насли нав тамоман фикронии онҳо ҳалли муаммоҳо роҳи дигарро доранд дар факултети шумоён аксарияти донишҷӯён ҷавонон ҳастанд духтараконро камтар хуб дарс меомӯзонед барои чӣ сабаб чист ки таваҷҷӯҳи духтарон ба омӯзиши ҳамин фанҳои технологӣ камтар аст ман ки худ раиси шӯрои занон ва духтарони факултет мебошам аз тақрибан 670 нафар донишҷӯе ки дар шӯъбаи рӯзона мехонанд танҳо 135 нафар духтарон ташкил медиҳанд ва ин дар курси аввал ҳам бештар дар як гурӯҳ зиёд агар шаванд ҳам то ҳамин 10 нафар духтар дар як гурӯҳ таҳсилро оғоз менамоянд вале аз сабабҳои гуногун яке аз сабабҳои аввалини ин масъала ба назари ман ин оиладоршавии духтарон мебошад зеро ки баъди хатми курси як онҳоро барвақт ба шавҳар медиҳанд аллакай
боз ҳам духтарон аз ноҳияҳои дурдаст меоянд ва аллакай имконияти дар шаҳр давом додани таҳсилошон намешавад. Барои ҳамин онҳо бештар ба дигар факултаҳо ҳатман интиқол меёбанду ба шӯъбаи ғоибона мегузаранд ва ба фикри ман ин ки асоси проблемаи асосӣ ин худ аз оила оғоз мешавад. Падару модароне ки дар ноҳияҳои дурдаст мебошанду аз тараққиёту технологияҳои ҳозира замон пешравии ин тараққиёт каме бошад, ҳам назар ба дигар давлатҳои пешрафтаю тараққӣ карда истода камтар хабардор мешаванду ва ба фикри онҳо ин кор бурдан бо компютеру бо технологияҳои замонавӣ танҳо ба мардҳо хос асту ба писарбачаҳо хос аст. Барои ҳамин духтарони худро ба назари ман барои таҳсил, идомаи таҳсил намемонанд ки ҳамин ихтисосро интихоб кунанд, локин дар факултети мо бениҳоят духтаракон маҳорати баланд доранд. инҷо духтаракҳо ин нафар раиси шӯрои духтарон ҳастанд. бениҳоят барнома махсус фанни барномарезӣ бо баҳои аъло бо дар ваи гурӯҳи буҷавӣ мехонанд ва мана ҳоло курси сея халқ карда истоданд. Ба назари ман ин барои ин шахс интихоби худаш буд ки ин махсус ҳамин касбро интихоб кард. ташаккур, саломат бошед. биёд худашона мепурсем, чӣ шуд ки шумо ба ҳамин роҳи худ қатъӣ устувор истодед? چی عجایبش بود در آموزش همین تکنولوژی اطلاعاتی؟ من با باوری کامل گفته میتوانم که وقتی صنف نهم بودم در المپیادا اشتراک میکردم، انفرماتیکا تا همین ولایت عمده جا گفته رفته بودم. پدرم که خودشان زیایی هستن، در راه پداگوژی کار میکنن و هم برای همشون ماتماتیک؟ نه، تاریخ حقوق. ولی من همین راه با یعنی کسبی زمانوی گفته همین کسبی برنامه سازی من به پدرم انتخاب کنندگی و بعد میگفتن که اگر در عائله اگر زن باسواد باشد میگفتن اولاد باسواد میشد، اگر مرد باسواد باشد عائله باسواد میشد. یعنی حس زن در تعلیم و تربیت نسل نورس بغایت مهم است. یعنی شما رو در عائله البته دستگیری میکنن. شخصا برای خودتون از خود کردن همین تکنولوژی‌های معاصر مشکل نیست؟ نیست. از خود هم کرده اید به فکرم. شما چی مرحمت به چه خاطر شما امروز خوب دانش‌های خود را باز مسلح و خوب پرقوت کرده ایستاده در همین تشکیلات جمعیتی اینجا تجربه گفتیم؟ البته من در تشکیلات جمعیتی تجربه در کورس‌های اسکوسنی اینتелект یا خود ذهنی سنی تحصیل کرده ایستادم و من نیز از خردی به آموزشی برنامه‌ریزی شوق داشتم. البته پدرم در این ساحه کار می‌کردند و آن کس به من اساس‌های برنامه‌ریزی را آموزاندند و من شوق پیدا کردم و قرار دادم که در آینده من نیز برنامه ساز میشوم و حالا باشه. یعنی از خردی همین شوق رو ذوق رو در شما تربیت کرده توانست؟ البته. دیگر مثلا همسالانی خود رو هم میبینید که آنها نیز مثلا توجه دارند برای آموزش همین تکنولوژی معاصر؟ البته مثلا در تشکیلات جمعیتی تجربه دهی حالا 5 نفر دختران هستند که آنها نیز میخواهند در آینده برنامه ساز شوند. آنها حالا خواننده هستند و در کورس‌های آموزشی اشتراک کرده است. با همین دخترکان پهلو به پهلو ایستاده می آموزید. چی چیزی مثلا عجایب رو میبینید؟ اگه برتریت دارد در آموزش همین دختران؟ شاید ذهنی آنها تستر قبول میکند نظر به بچه‌ها یا اینکه نظر به پسران یا اینکه پسران باز هم پیش صف و پیش دست هستند؟ نه. اگه فرقیت نیست؟ فرقیت نیست برای اون که ما هم دختر هم پسر یعنی آدم هستیم و ما دختران میتونن یعنی همین ساحه اینتלեկت سنی رو آموزن، یعنی برنامه خود رو سازن و ما تشکیلات جمعیتی تجربه ای مقصد این است که با اون نفرانی که شوق رغبت دارند به اسکوسی اینتלեկت یعنی اینتלեկت سنی ما اونها رو به پیش یعنی تعلیم میکنیم و وعده میدیم که اونها رو به زینی بلند برداریم و باید فرق کرد که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در آسیا میانه این تشکیلات جمعیتی تجربه ای یکمین تشکیلات می باشد که به خوانندگان اینتלեկت سنی را یاد میدهد و من از آن فخر میکنم. همینچون چه که گفتن دخترها هم میتونن با برنامه خود رو سازن. آینده خود را چقدر تصور میکنید شما؟ آینده خود را در کدام ساحه دیده ایستاده اید؟ ما آینده خود رو در ساحه همین اینتלեկت سنی دیده ایستادم و من خیلی شوق رغبت دارم و چه که میبینیم از تاریخ عصر 20 این یعنی عصری که بود که کشاورزی یعنی باغبانی ترقی کرده بود. از عصر 21 باشد
бо роҳи интеллекти сунъӣ яъне барномасозӣ тараққӣ расудааст ва айни замон ҳозир интеллекти сунъӣ яъне мо ташкилоти мо ҳамин аст ки мақсади мо ҳамин аст ки ба хонандагоне ки шавқу равқат доранд яъне ҳамин чиро интеллекти сунъиро ба онҳо фаҳмонида яъне пеш барем ва ташкилоти мо бе маблағ аст яъне кие ки шавқу равқат дорад ройгон омӯзиш ройгон лекин ба забони англисӣ ба фикрама ба забони англисӣ русиям тоҷикам мешавад бисёр хуб ташаккур саломат бошед мо имрӯз дар бораи ҳамин стереотип ё ин ки масалан менталитет ё ҳамон қолаб гап зада истодаем лекин хурсандиовараш ин аст ки дар мо имрӯз оилаҳое ҳастанд ки воқеан ҳам калонсолони ҳамон оила дастгирӣ мекунанд фарзандони худро набераҳои худро ва яке аз ҳамон бобо шумо ҳастед ба фикрам ба чӣ хотир ҳамин набераҳои худро ба хуб омӯзонда истодаед ҳамин барои аз худ кардани технологияи муосир онҳоро шумо водор мекунед маҷбур мекунед ё завқи онҳоро дида истодаед аз куҷост дар онҳо ин шавқ завқ ҳозир ё ки қайд карда гузаштан марду зан ба фарқият нест гуфта гузаштан ин бисёр маъқул аст лекин хоҳ мард хоҳ зан бошад аввал вай ба пайғамбарон моям гуфте ки камбағал ким камбағал он шахсе ки меҳнат намекунад умматҳои монанда камбағал нест муғамбер ҳай ҳамин духтари ман каримова мутриба озиваё огоҳ кардан номбар кардан албатта ман гуфтанӣ набудам яке аз занҳои аввалине ки ҳамин аз вилоят ба амрико ҳозир худаш вай дар амрико аввалин шуда ҳамин технивеншин ҳамин ваҳои муосира техникаи муосиро ҳамаи татбиқ карда 15 сол банки имон интернешнл ба кор кардагӣ буд ҳозир худаш дар амрико вақте ки вай ба ҳамин соҳа ба хондан рафтанӣ буд ман гуфтам ки духтарам ҳамин соҳаи ман барои чӣ ба ту тавсия метиҳам барои он ки инҷо мо наздик аст институт ҳамн пеши кинотеатри ватананда буд хони мо наздик буд духтарам ҳамонҷо рафта омда институт тамом карда мана 15 сол банки имон интернешнл ба то роҳбарӣ директори калон шуда кор карда ҳозир мана ин яке аз ҳозир хони мананда 5 та писараманда духтар ҳай 3 та ҳамон духтарам мутриби духтариша ман нигоҳи бен очашки нигоҳи бен кардостим шукри худо ки ҳамин духтарои мо ҳамаша роҳи рост ба ҳамин роҳи технология мана ҳозир ҳама хурдтарин манин рухшонахон манин духтари ҳамон мутрибахон ҳаминҷо иштирок дорад ин неберои ини писарам инҷанда дукас иштирок доранд қафонда ҳамин небераҳом биям ман худам математик аслаш гап дар сари ген аст ҳамин касбҳои ман бисёр ҳамошон дарсошони пеш ман ба гирифта мебиён ман акон худам нафақа гир ҳозир шукри худо ҳамроҳашон шишта дарсашона фаҳмонда нафаҳмдигашона гуфта дода шумо нафақахор бошидан ба фикрам имрӯз технологияи муосири бисёр хуб аз суд карда истодаи тавассути шояд ҳамин набераҳотон албатта бетехникаи муосир ҳозир ҳеҷ ҷаҳон ваёмои тасаввур карда намешавад чунки вақте ки ман 2016 сол ба ҳаҷи акбар рафта истода будам писарам ман ба телефони мобилӣ аввал ҳозира андроид дод ман гуфтам писарам ман ба ин телефон дар кор ман корфаранда наметавонам гӯям агар вақт ки дадо ин гирид шумо гӯ ақалла сурат гифта навор бигифта мебид ку ҳаминаш хотир мемонад гӯ ҳамин бовар кунед ки ҳозир бе ҳамин телефонам ман истода наметавонам инҷо ҳама ваҳо техника ҳам дидед ки аллакай ҳама чиз тайёрде шукри худо ки ҳамун ба ман бисёр бобои хушбахт ҳастам падари хушбахт ҳастам ки ҳамин хеле небарои духтаро дорам ҳама фахр мекунам байроматон таклиф кетон раҳмат ташаккур саломат бошед ва ман боварӣ дорам ки анами наберачаҳои шумо оянда ҳамун дар бораи сухан дар бораи телефони мобилӣ рафту барои анами телефонҳои мобилӣ як барномаҳои шояд махсуси барои бачаҳо ҳам таҳия карда тартиб дода метавонед албатта имрӯз омӯхта истодаед ман дар барномаи аво офкод иштирок кардам он хеле шавқовар гузашт муаллимо ба мо ба тариқи бозӣ барномаро гузаронданд хуб чиҳоро омӯхтед шумо ман дар он ҷо блогсозиро омӯхтам бисёр хуб офарин шумо чанд сола ман 10 сола ҳастам ва ман ба технология бисёр шавқи зиёд дорам ва мехоҳам дар оянда барномасоз шавам
ташаккур, саломат бошед. Ин бисёр хуб аст ки аллакай аз синну соли наврасӣ мо диққати наврасонро ҷалб карда истодаем ва ман боварӣ дорам ки шояд баъди якчанд сол як муддати муайян аллакай дар факултаҳои шумоён духтараконро мо зиёдтар мебинем, бисёртар мебинем. Шумо чӣ касе шуморо маҷбур кард? Ё худатон шавқ доред шумо? Ман худам шавқу рағбати зиёд дорам. Имсол дуюмин бор аст ки дар барномаи Technovation иштирок дорам. Мақсади Technovation ҳал кардани муаммоҳои иҷтимоии худ мебошад ки мо онҳоро бо ёрии барномаҳои мобилӣ онҳоро сохта метавонем. Бисёр хуб. Шумо чӣ хел шуд ки ба ҳамин лоиҳа ҷалб шудед? Как ты оказалась в этом проекте? Как узнала? Тоже мне помогла Мутриба Ахмедова, ее тетя, да, я тоже заинтересовалась, мне тоже тетя работает в Imo International, я тоже сдала экзамены и тоже прошла, мне тоже очень понравилось, в прошлом году я много чего узнала, было очень хорошо, я встретила новых друзей, много, все. Спасибо. Инҷо нигоҳ кунед устод, мо махсус он нафаронеро ҷамъ кардем, даъват намудем ки имрӯз аз ҳамин соҳаи IT технология бархурдор ҳастанд, бохабар ҳастанд ва озодона кор мекунанд. Лекин ман боварӣ дорам паси экранҳо ҳазорон нафар духтаракон нишастанд ки умуман шояд тасаввурот ҳам надоранд, завқ ҳам надоранд барои омӯзишу аз худ намудани ҳамин соҳа. Барои чӣ дар баъзе оилаҳо шояд барои тарбияи духтарон дар ҳамин бедор намудани завқи онҳо, шавқи онҳо барои фанҳои дақиқ камтар шояд монеагӣ мешавад? Чаро? бештар онҳо барои таваҷҷӯҳи онҳо барои омӯзиши фанҳои гуманитарӣ равона карда шудааст. Вақте мо масалан ҳамин технологияи муосир мегӯем, албатта вақте фани математика, масалан информатика, дигар фанҳои дақиқро хуб аз худ мекунад, шояд ин ба андешаи ман боз ҳам омӯзиш ё аз худ кардани ҳамин технологияи муосир барои онҳо шояд осонтар ҳам мешавад. ман барои ба симои мустақили якум барои ҳамин хел барнома изҳори миннатдорӣ мекунам. Ин ҳам тарғиб аст. Одамон бояд бинанд, шунаванд, иҷроиши амалҳоро бинанд. Хоб мутаассифона на ҳамаи оилаҳо ин гуна имконият доранд. Падару модарон аз чизҳо бехабар ҳастанд. Хоб кӯдакон бохабар бошанд аз мактаб, лекин падару модарон бехабар ҳастанд. Бинобар вақте ки кӯдак ба падару модараш муаммоҳои таълимии худро мегӯяд ва мушкилӣ мекушад, ба ин кори мушкил нарав, ман ба ту кӯмак карда наметавонам, баъд чӣ мешавад намедонам, охираш гуфта наметавонам мегӯяд. Ва ман ҳоли боло гуфтам камтар вақт дар кор аст. хоб оилаҳои мо, оилаҳои миёнаи Тоҷикистони мо, шимоли Тоҷикистон, дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин чизҳо ҳар чӣ қадар бештар бохабар мешаванд. Падару модарон медонанд ки инкишоф рушди ҷомеа бе ин имконнопазир аст. бинобар мегӯянд ки ҳамин кор барав, чунки перспективаш хеле калон, ояндаш хеле калон аст. оиди фанҳои дақиқ, оиди фанҳои физикаи математика, ин чизҳо. хоб ман худам физика ва дарс медиҳам, аз физика мутахассис ҳастам. به استفاده دانش‌های فیزیکی، این استفاده دانش‌های فیزیکی است، کامپیوتر، تلفن، تلویزیون و این کامراها، این نتیجه علم است. نتیجه علم در تکنولوژی تجسم می‌یابد و سبب انکشاف جامعه شده است. خب هر چقدر آدمان بسیار از جوانان ما، از پدر و مادران به عمق مسئله سرفهم می‌روند، بعد میگن که به این رفتن در کار با وجود مشکلیش، با وجود نفهمیدنم، چون که وقتی که آدم به کار آغاز میکند مشکلات پس سر میشود، آهسته آهسته حل میشود و باید که پدر و مادرای ما، تماشاوان محترم، از این مشکلات نترسند، چون که این دنیای کشاده است، این معلومات ها کشاده است، متخصصان هستند، وقتی مراجعت میکنند مشکلات آهسته آهسته حل میشود و کودکای ما تخصصی بلندی همین برنامه سازی، مناسبت با کامپیوتر، استفاده کامپیوتر در ساحه‌های مختلف. حاضر با واسطه کامپیوتر از مسافه ایستاده اپراتسیون میکنند. از مسافه ایستاده با صحیح خیلی کلان اپراتسیون میکنند. نه با کامپیوتر خیلی باوری کلان است. یعنی از آدم زیادتر باور کردن ممکن است. همین گونه برنامه‌ها وجود دارد. وقتی آدمان ما بیشتر به این چیز وارد میشوند، بعد به کودکانشون میگن که از پس این شاید چون کسبی زمانه است. در تاجیکستان نشسته وظیفه‌های فیرم‌های دیگر دولت‌ها را اجرا کرده، همکاری خود را کرده، در وقت خالی از دیگر خارجی کشور معاش گرفته می‌شود. بنابراین باید که اهالی ما، آدمان ما از این بعضی چیزها را ندانستن، نه هراسند
این مشکل ها پس سرشونده است آموخته می شود امکان پذیر است کامپیوتر امکانات خیلی کلان دارد و کار را آسان زندگی را بلند سطح زندگی را بلند میکند تا کدام اندازه با اندیشه که گویا همین آیتی تکنولوژی این همین ساحه رو کسب آینده میگویند یعنی پروفسی بودشه با کدام اندازه با همین فکر راضی شده میتونید من گفتنیم که امروز در تمام جهان همین روشی آوتسورس خیلی خیلی مشهور شده است یعنی که آوتسورس وقتی که شما از یک جا میشینید دولت دیگر با کار میکنید توسط اینترنت توسط آیتی تکنولوژی ها و امروز من گفته میتونم که زیاده از 20 شرکت های در تاجیکستان موجود هستند که allakay رابطه یعنی که همکاری رو دارند با کشورهای دیگر از آن جمله با آمریکا با بریتانیای کبیر با دولت‌های گویم آسیای جنوبی که در آنجا بیشتر مثلا گویم ترقیات آیتی به نظر میرسد از آن جمله دولت‌های تایلند گویم مالزی و همین شرکت‌های امروز تاجیک بچه‌های خودمون در همین شرکت‌ها کار میکنند و توسط آوتسورس یعنی که خدمات‌هایی که از آنجا فرمایش میشود allakay همین رو اجرا کرده است البته این از سبب اون که در تاجیکستان سطحی معاش کمتر است نظر به دیگر دولت‌های ترقی کرده دنیا لیکن از سبب دیگر این هم بسیار هم یک تکان بخش خیلی خوب است برای یعنی قوه کاری محلی یعنی که همه آنها رشد می‌یابند و در حتما هم در گویم که در بازار جهانی رقابت پذیر میشوند و امروزها بسیار گفته میتوانیم من ماهی گذشته در شبکه اجتماعی فیسبوک درباره یک تاجیک بچه که امروز در گویم که در گالیوود یعنی که allakay خدمت رسانی خود را رسانده ایستاده است و درباره گویم حیات طولی چندین سالها و از چی سر کرد تا به چی درجه رسید خیلی هم پهن گردیده بود و فکر من این هم یکی از آن نمونه هایی می باشد که یعنی آرزو کردن محدودیت ندارد و امروز گویم که ما بسیار تاجیک دختران و تاجیک بچه‌هایی که امروز شوق دارند به آیتی تکنولوژی حتما امروز در کجایی که سیاره ما نباشد در تمام گوشه کنار یعنی سیاره ما میتوانند مشهور گردند و میتوانند سهم خود را در همین پیشبری هم سیاره ما و اینچین برای نگاه داشتن سیاره ما خدمت‌های خود را رساند برای اینکه سال از سال همین مشکلات اجتماعی خیلی و خیلی زیاد شده ایستاده است و امروز که همه ما اگر ما 24 ساعت یک شبانه روز رو اگر یعنی که معیار کنیم از آن گفته میتوانیم که ما قریب که 20 ساعتش رو آدمی توسط تلفن یعنی هم در علاقه هم با استفاده از تلفن هم اینترنت شبکه همه آن امروز از توسط تلفن عمل میگردد و من باوری دارم که همین آینده ما از توسط تلفن هم بسیار چیزهای مثلا گویم مشکلات اجتماعی رو حل کرده میتونیم وقتی که ما در مکتب درس میخونیم در صنف تکنولوژی اطلاعاتی به دو گروه جدا میشویم وقتی که در آنجا میشینیم من در صنف 10 میخونم برنامه کو بیسیک را خوانده ایستادم در همان وقت از همه فعال نظر به پسرها من هستم معلممان نیز میگویند که در جهان استریوتیپ موجود است که دخترها از پسرها کمی قفالماده هستند لیکن این چنان نیست ما دخترها همیشه برای اثبات کردن این کوشش میکنیم بسیار خوب در آغاز مثلا اشتراک در همین لایحه ها چه مشکلی ها داشتید سر آغاز یگان مشکلی بود ما همین لایحه شما رو گشاده توانست باری اول من در عموماً با تکنولوژی ها اینقدر نقش شناس نبودم پرکودی برنامه سازی را نیز خوب نمیدانستم ولی وقتی که نمایندگان لایحه تکنویشن به مکتب ما آمدند و پرزنتاسیون کردند این پروژه بسیار به من معقول شد پسند آمد و من رفته اشتراک کردم در دوام اشتراک من با برنامه ریزی چه ساختنی برنامه ها بیزنس نقشه شناس شدم دوستانی زیاد پیدا کردم و همراهی دسته‌مان ما یک برنامه ساختیم که نام برنامه ادابت کیدز بود مقصد این برنامه جایگیر کردن یتیمان یعنی پیشنهاد کردن معلومات درباره یتیمان بود Swan STEM, and we created a program Adopt Kid, which was going to solve the problems. برنامه Adopt Kids خیلی که من فهمیدم مقصدش همین بود که یتیمان رو با شخصانی که میخوان فرزندان شوند پیوست کند. این بعد آن که ما برنامه رو به آخر رسانیدیم ما دیدیم که در آنجا بعضی کمبودی‌هاش بوده است و ما میخوایم امسال نیز در برنامه اشتراک کردیم این برنامه رو تا آخر مستحکم کنیم و برای استفاده
and خودمون پیشنهاد people will use our program. تشکر. برای از خود نمودن همین تکنولوژی معاصر دانستن زبان انگلیسی شرط و مهم است؟ البته برای اینکه امروز جهانی شوی در تمام دنیا به نظر میرسد و یکی از زبان‌هایی که مردم رو کشورها رو بین هم خیلی نزدیک میکنن این زبان انگلیسی میباشد و امروز ما دیده میتوانیم که من خودم هم که هم به بسیار دانشجویان کمک میکنم برای گرفتن ادرار پولی برای اینکه هستند بسیار ادرار پولی ها فقط از من میپرسند که برای ادرار پولی چیکار کنیم من میگم فقط این زبان انگلیسی رو آموزید تویفل یعنی که تست تویفل رو وقتی که شما با 100 بال لااقل سزاوار میشوید به همه درها علاقه برای شما گشوده میشود و برای این من میخوام که گویم که امروز مغامره نکنید همین تویفل رو از خود کنید و آیتی تکنولوژی رو اگر از خود کنند به فکر من تمام دنیا درهای خودش رو برای امروز جوانان دخترها خود پسرها باز میکند و من باوری دارم که وقتی که سال گذشته در تکنویشن دخترها اشتراک کردند تو یعنی که تو سرشوی لایحه آنها چقدر بودند و پس از انجام لایحه چی دیگرگونی در آنها دیده شد به فکر من خودی آنها هم گفته میتوانند که این یک کشفیات بود برای خودی آنها یعنی که سر اول آنها خیلی هم خود رو گویم شرمگین حس می‌کردند باوری نداشتند که من از عهده همین کار میبرایم و وقتی که آنها دیدند که توسط همین یعنی مبادله فکر بین گروه ها و اینچنین اشتراک در خود تکنویشن آنها خیلی فعال گردیدند و امروز اکثریت آنها اینجا نیستند لیکن من همین دیگرگونی رو و اینچنین پیشرفتی رو در آنها میبینم که آنها در همه ساحه‌ها اینچنین در مکتب و اینچنین در کارهای بیرون از مکتبی در همین گروه اختیارمندی والنتیرز و خیلی فعال اشتراک میکنند به فکر من همین محض لایحه تکنویشن هم سهم خود رو در همین فعالناکی جامعه امروزه به خصوص جوانان گذاشته ایستاده است. قید کردنیم که سهم والدان در تربیه در جلب شوی دختران در ساحه تکنولوژی خیلی بلند است. از بس که من استاد در اینجا در پیش نشستند من مربی نبیره های این کسب بودن سال گذشته کدام ساعتی کدام روزی که اگر معاین میکردم که درس میشود این کس البته با ماشینشون نبیرهشون گرفته همون جای باز بر وقتتر اومده آنها رو میوان امروز هم گفتیم که دخترکان به سیمای مستقیم دعوت شدند از همه پیش نبیره ها رو گرفته یعنی این دستگیری والدین دستگیری و حتی مسئولیت پدر و مادر است. بله من فکر میکنم که این از همون جا سرچشمه میگیرد. دیگر مسئله خیلی مهم این به دخترکان دادن آزادی انتخابی کسب این چیز هم مهم است. ما در دولتی ما کم و بیش دیده میشد که آزادی میدهند لیکن مستقلیت در انتخاب فنها کم و بیش نیست. اونها معلمشون ممکن مصلحت میدهند یا پدر مادر میگن بیا من بر این حقوق شناسم یا بیا من بر این شهر دکتر شم من دکتر هستم تو رو دستگیری میکنم. دکتر هستی کسب آموزگاری برای تو قوی‌تر است چون نصف روز در خانه نصف دیگر کار میکنی. بله. هم کاری خانه رو انجام میدی. این انتخاب مستقلانه انتخاب کردن کسب در ما کم دیده میشد. دیگر از همه مسئله به فکر من مهم این اصولهای تعلیمی تکنولوژی در مکتب ها اصولها کهنه شدند. ما باید این رو اقرار شویم. حالا هم ما که بیسیک میخونیم حالا هم ما همون کامپیوترهای پیشینه میگویم برنامه های پیشینه به نگران هستیم. بهتر میشد که با اصولهای بازی با اصولهای شوقمند کردن بسیار اصول ها هست کارهای گروهی و غیره ذوق خوانندگان بله طریق من دخترکان گفتن که طریق بلاگ ساختن یعنی که طریق بازی و اشتراک در پرسوناژ های فرض کردیم فیلم های تصویری آنها رو وادار می‌سازد که آنها به همون سوژه در خود رو همون نقشی همون کسی رو با قبول کرده پیش می روند و فکر میکنند در مکتب ها لابراتوری های تکنولوژی نمیرسند. خیمیا، فیزیکا، تکنولوژی اطلاعاتی همه لابراتوری ها کم و بیش فرسوده شدند. باید که ما با پیش قدم و هم قدمی زمان باشیم و از پایین از نوکنی این پایه های لابراتوری باشیم. این هم مهم است. تشکر سلامت باشید. خودی دخترکان مرحمت شما چی میگوید؟ چه خیلی پیشنهاد دارید؟ چه خیلی به پیش رویم؟ چه خیلی دیگر باز همسالان شما جلب شوند برای آموزش و از خود نمودن همین تکنولوژی معاصر تکنولوژی های اطلاعاتی؟
برای جلب نمودن دختران به ساحه برنامه‌ریزی، حالا شرکت تجربت AI کورس‌های کوتاه مدت برای دختران کامپیوتر ساینس فور گرلز را تشکیل کرده ایستاده است که این کورس کوتاه مدت می‌باشد و طول 2 هفته شرکت تجربت AI تصمیم گرفته است که برای دختران اساس‌های برنامه‌ریزی را آموزاند و در اینجا میتونن دختران از صنف 7 تا 10 اشتراک کرده دانش خود را در саҳаи барномарези баланд созанд. Я думаю, что, как учительница наша сказала, что многие родители не дают разрешения на самостоятельный выбор детей. И главное, что я хотела бы отметить, что нужно вовремя осознать, какую профессию ты хочешь выбрать в будущем, потому что может быть уже поздно, и ты не успеешь подготовиться к уже профессии, которые ты хочешь. И я думаю, один из плюсов вот в этой сфере программистики для каждого человека является то, что он может даже не выходить на работу, и он может просто сидеть дома и выполнять какие-то действия самостоятельно, и может заработать на этом большие деньги. И главное из плюсов то, что это высокооплачиваемая работа, и что сейчас все, что нас окружает, создано с помощью техники, с помощью компьютеры, и я думаю, в будущем их станет все больше и больше, поэтому сфера программистики будет очень распространена, она будет очень важной, поэтому я думаю, что каждому стоит задуматься об этой профессии. Кем вы станете в будущем? Какой Я хочу стать программистом, и я стараюсь, уже начинаю изучение. Уже идете к этому? Да. Спасибо. Ташакур. шикани дар ҷомеа аз оила бояд сар шавад, вале вақте ки падар модар яъне ки аз фикрҳои кӯҳнаи худ даст мекашанд ва ин тавассути адамин муаррифӣ намудани он қаҳрамонҳое ки имрӯз дар ҷомеаи мо ҳастанд, аз он ҷумла занҳое ки дар соҳаи IT ва ё ин ки ҷавонписароне ки дар соҳаи IT масалан гӯем алка машҳури ҷаҳон шудаанд, адами қаллобшиканӣ аз ҳамин сар мешавад. Ва дуюмаш ман 100% боварӣ дорам ки имрӯз аксари ҷавонон аз яъне ки ба онҳо боварӣ ба худ намерасад ва анамин боварӣ ба худи онҳо ин аз тарафи волидон. Вале вақте ки волидон мегӯянд ки ту аз уҳдаи ҳамин кор мебароӣ, ҳатман онҳо ҳам дилпур мешаванд ва кӯшиш мекунанд ки аз уҳдаи ҳама коре ки ба онҳо вогузорӣ карда мешавад, аз уҳдаи ҳамаи он бароянд. Ва ман фикр мекунам ки қолабшиканӣ бояд ки имрӯз аз худи инсон сар шавад, аз оилаҳо сар шавад. Ва боз як таклифи ман ин аст ки мехоҳам ки бештар дар мактабҳо қаҳрамонҳои имрӯзаро даъват кунанд, то ки онҳо ҳам одамои зинда ҳастанд, яъне ки байни ҷомеа ҳастанд. Онҳо на он шахсоне ки гӯем дар масофаи 1000 километр аз мо дур ҳастанд, онҳо байни ҷомеа ҳастанд ва онҳоро бештар бояд ки ба мактабҳо ҷалб кунем, ба онҳо вохӯрӣ гузорем, то ки чунин қаҳрамонҳо онҳо илҳомбахши ҷавонони имрӯза мешаванд. Ва мо ҳам омода ҳастем, ман ҳам худам дар донишгоҳи давлати хуҷанд ҳарчанд зиёда аз 20 сол хатмкунандаи ҳамин донишгоҳ бошам, ҳам қариб ки ҳар нимсола рафта бо ҷавонҳо суҳбат мегузаронем, презентатсия мекунем ва ман мебинам ки пас аз ин презентатсия онҳо чӣ гуна яъне тасаввуроти худро нисбат ба гӯем ҳаёт, нисбат ба ояндаи худ дигаргун месозанд ва ман боварӣ дорам ки имрӯза ҷавонҳо ҳам дар оянда қаҳрамонҳои ҷомеаи мо мешаванд. акнун устод дар фарҷоми барнома барои он ки дар ҳамин соҳаи IT технология як тавозуни гендерӣ риоя шавад, чӣ бояд кард? Мо чӣ кор карда метавонем? тарғиб боз бештар бояд бошад. Тарғиб тавассути радио, телевизион, тавассути нашрияҳо, ҳамон шахсиятҳои ҳатто берун аз ҷумҳурӣ, дохили ҷумҳурӣ, онҳоро тарғиб нишон додан дар кор ки ин кор ба мо, ба одамон, ба духтарон аз ҷумла чӣ медиҳад. ягон мушкиле надорад. дар ҳақиқат ин касби барои зан мувофиқ аст, чунки масъулиятшиносӣ занҳо дар вақти саҳеҳ кор кардан нисбат ба мардҳо бештар аст. вақте ки ронанда мешавад, авари дар ронандаҳои зан камтар аст нисбат ба мардҳо. дар ин соҳа ҳам ҳамин хел аст. барои ҳамин тарғиб бештар бояд роҳ монда шавад. агар муқоиса кунем ки мо 100 сол пеш дар кадом ҳолат будем, имрӯз мо хеле бо сурати кайҳонӣ рафта расидаем, хеле бо сурат тараққӣ кардасем. ман ин духтарҳоро табрик мекунам ки ҳамин гуна як касби ҷаҳонӣ ба ворид шуда истоданд, касби ҷаҳонӣ аст. ҷаҳонишавиро баъзеҳо метарсанд, аз ин тарсидан дар кор нест, чунки раванди бебозгашт ҳастем. дар ин ҷаҳонишавӣ бояд мо забондон бошем,
забони худаморо наздонем, забони русиро, забони англиси. Хай як чанд забонҳоро донистан ин барои ҷаҳон ба ворид шудан, барои ин технология ба нағзтар ворид шудан ва тезтар соҳиби касб шудану ва ба ҷумҳурӣ ба худ манфиати бештар ва ба дигарон манфиати бештар овардан ба заминҳо пайдо мешавад. Бинобар он ҳамаи онҳое ки пештар сар мекунанд бештар муваффақ мешаванд. дар ин ба ҳеҷ шубҳае нест, чунки дар инҷо чизи асосӣ интеллект аст, дошта гирифтани чизҳои зарурӣ, хоб ҳамун забони барномасозиро донистан, баъд онро истифода бурдан. Барои чӣ дигарҳо мекунанду мо не? заминаҳои интеллектуалӣ зеҳние ки дар ҷумҳурии мо ҳаст, дар ҷавонони мо ҳаст, ин чи аст, муқоиса нашаванда аст, беҳтар аст, барои он ки ҷумҳурии мо ба шароити табиӣ беҳтарин аст. Шароити табиӣ, ҳамаи минералҳо, ҳамаи витаминҳо, офтоби хеле чи тамоми сол дурахшон аст. Ин ҳамаш замина мегузарад барои инкишофи зеҳни мо, саломатии мо, зеҳни мо ба саломатии мо мувосита аст, мутаносиби роста мегӯяд дар физика. Ва ин имкониятҳои зеҳниро фақат раҳнумоӣ кардан дар кор, мутахассисои чӣ кардан дар кор, ҳавасманд кардан дар кор. ҳамин гуна марказҳо хеле хуб аст. Ман шунидам, хеле хурсанд шудам ки дар шаҳрҳо бояд бошад, на фақат дар маркази вилоят, дар шаҳрҳо бошад, дар ноҳия бошад ва бештари ҷавонҳо, духтарҳои мо, писарҳои мо, инҷо масъалаи гендерӣ набояд бошад. Писарҳоям бояд ҷалб кунем, духтарҳоям ҷалб кунем ки касе ки шавқманд асту ба ҳамин чиз чӣ дорад, муҳаббат дорад, вай ҳатман иштирок кунандагар муваффақ мешавад ва аз ин чиз тамоми ҷумҳурии мо бурд мекунад. дар фарҷоми барнома маро ҳамин мемонад ки бигӯям дар самти рушди IT технология ва ҷалби духтарон барои омӯзиши он қадамҳои устувор имрӯз аллакай гузошта мешавад. Танҳо дастгирии оила, мактаб, ҷомеа ва барномаҳои алоҳида лозим асту халос. боқӣ аз худ намудани технологияи муосир барои духтарон дари имкониятҳои бештарро ва нав ба навро боз карда метавонад ва дигар ин ки интихоб аз худи шумоён. дар ҳамин ҷо барои иштирокатон дар ин барнома арзи сипос. То барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.